Mutongoria wa aria maugaga gutire ngai yani atheist guku bururi-ini Harison Mumia ni umwe wa aria megwikinyitie Mahoyaini ma bururi umuthi rucini. Akenya aingi megwicuranagia hihi we kana kuhoyaga atia no riu ni atheretie uhoro ati we eguthiete kuria breakfast na gukenia maitho na ndegutambura mahoya. Akenya mwena comment section matina giko magikenio ni ndumiriri ya mundu gwitwo Harison Mumia hena Rose kwa mwiteko eno thirikari ekwenda kurio wona kamweke na anketa kauga kale wada huhu wate mwana ni undu wada na Mariam Ng'ang'a kauga alifanya vizuri kuja kukula chenye God alikuwa ameprovide for his people na Nelias Kariuki kauga kire kingenagia muno no ati gutire kindu kana mundu ungirugama auge gutire ngai. Guku ni kwa mwangi wa mohoro ngakorwo ngikuheana gitio kinene ukorwo subscribe thini wa YouTube channel eno.